Var bolmula, kavlayın neneler, siler var da, ağlam var da adam var. Ene bolsa, uyup olmayın hiç kaçan. Enelerde postu bardır anamlar. Ene var da, ağlam yarım gün yarım. Ene var da, ayda yarım gün yarım. Ene var da, oboy çalıp kuvanış. Ene var da, esap olsa bir yarım. Adına anlatan kalmayın. Birine gün görmeye kalsam sana. Ak içik, ak kıyıktı enede. En silerdi, bakıyorum bağrına. Куда гитара, сидим на лавке, сегодня вечером полады пати. Поносили, козел жасыл, пригласили. Шегатерден сыграл с полна, сыны приезжать в этом малине. Миллионы грани, распылегали, колонка наша, дуров помяли. Жал ураган, шерстогий специаль, а мы захотели вино ногами. Черно-белый фото, когда мы отсылок. Başka ciplerimiz alacak. Alacakta görünce aslında kara ciplerin öpünün aralaşması olduğundan durmuştaki akla yaşlı jamanı sınırlar da ortaya manini ait verir. Alacak birinci çuval kırmamalı, Nadise'nin bozulları alacak dikesinde anın korkamak, anın birinci koşu gösterip birinci adamların sayı görüşür. Bu emniyet düşünülür. Bu Türk'ü manisi hoşu, Nadise'deki hoşu çıkmak gelgen cemiyetçi bağday olup, ömürde dağı vatandaşlarının bilinci bol jana oşundayla bargan жерде жакшылык жана алдыга эч качан акыл таппай турган иш болор болбосун деген маанини туюндурат. Бүгүн биз менин баламдын кышоосун кесип жатабыз. Баламдын өмүрү узун болсун, денсаулыгы чың болсун. Ушул кесиптен кышоосу менен эч качан жыгылбай дайым жакшылыкта болуп жүрөсүн. Ага эмесе, 21-мерсеңер баламдын кышоосун кесип